Eradi onsho na ontenanim enchrawo. Ene eya fofida on say yes Founders Day. Eno kra de batwi mu a de no founders no kofa bai. Ene ya fofida tiawa. Enti ene no obia nipa dodo na banjuma dodo na nkwa adwuma so ho. Ena obia di hodi eno amedi kaka kire mu say ye de ade chin na ye hodi ane manfu be dia ti za Sompa no ye ni media house ba ko pe ena ye sa ade no hodi ba ye nka ho what you say enti we ka preaching so anka hodi pa ba adwuma nka si kantimi ni o. Well, Abusia, yeah, that's about Donkwa Pounds Money Dunum Eofiaha. Today, my sister, the 4th day of the month, August 2023. Today is Friday, and then weekends there and one fiada. That is NT. You share weekends and as I say, and then a lot of people are enjoying long week. We need a long week. What I say. On last week, you know, due to Sunyani man, ye bie so se nana atwa na nanom wonse do nti no ema ye nya long week e wo Sunyani what I say be na de the whole nation what I say na ye nyina ye nya long week nti enjoy your weekends enjoy your weekends but with care na ahwe ye de se obi tu fo se hwo ho so yi a I think said that person is the person or power something will be a we are say show who so ye a futu a say ho odene enti a few people and betimi aka tro say show who so ye intense what you say and na medi nkomo nti no makontem na makodi nkomo yetimi wi afa yantimi anwa bedomu asuko na nyame adme de bi asemande ni atoa so esa because ye yemfa say be do hwere aye didi nkomo ina yento aso san fama better nkomo no said ye niam bi awuwo mu nti no enipa ne di ma ye mokuro what you say ye di nkomo ne saa ye di ne tra saa ba de ati obete nkomo na ase ama bibi atimi ai kama ha Sompa 98.9 na Mennim ene dwumadie no edin ahana nyanza okay mate di abusia wo de tenase din na ye ni nkomo I think say this program has helped a lot and then it is still helping boa nipa bebre nti don't lose it, don't miss it abomodin said da bia no obetena se na betie na ne mapa ye de ebra no a full package na yem fama na nso so efa bi ebobra na emwa papa mame kwa ahoma so na me bra o sem papa o ebia yenkodi nkomo papa good afternoon. Good afternoon. Na apomboko ya da nyankopon ase Mennim atiefo ya da wase o se waje bre se woni yen be kasa ama obi nso so anya futuo e de free niema bi a ye hia e wa abrabom na ye nso so ye de bi atoto ya abrabo ho na ama ye tu anamo bi a ye nso ahunu se de ebesi atu no e de afa nyame onhiraw me da se papa na bibi aboko awurade adaroma ele nyankopon ase na ya fofida enti baby a Facebook ni nam no okay emanfo bebre na wo social media no so omutie omu ni wudi nkomo enti ye nkomo ni ebedi ama ye de papa ye hwe abrabo etesai abrabo de obi kan edi so for brand na obi kan se de opese ko na ankosa na se echi ko fo baby a ya anti edi abrabo na dia mani yende edin pa ya se baby a person oboko na mfasa ne kofa be foforo ene mani yende pa sa en se bia na de number bi a woni da se gidie ni adi wo fi la so na nwamo abam so ne meko no na amana ye din endinka ye yato renchem fra brabo man ka brabo nya den se abrabo de me fan se ebia
ɔkɔ school osua deɛ wɔde yɛ adwuma wɔ so no so yɛtu aka mɛboa anaasɛ ɔkɔ kosua nsa no adwuma woyɛ wonya ho didi mɛboa wado koko na aba no sɛ ha obi ama mɛto a sɛ wobɔ ɔbra nkakrakra mɛboa na bi a na wakɔ yɛ adwuma wɔ ni da so ala so na afei biribi aba bɛkɔ so so na bɛtwɔ no na ama afei wɔ ni da so nya ayɛ basaa no sɛ sɛ ama abrabɔ no ayɛ de ama wo ma yɛni nkɔmmɔ kakra yakɔ school kakra oh mekɔ kakra bi mom kakra bi wa ho mekɔ ketewa bi no ani gye school ho na mani gye school na saa bɛ no tama mɛfa sɛ mekɔ school no na manya mmoa sɛ mɛtoa so ɛnti mefa sɛ saa 7 kɛkɛ ɛna mekɔɛ na mobida yɛ adwuma bebree yɛyɛ adwuma bebree saa wow na school pa nanka yɛkɔ school deɛ nanka yɛfiri sɛ nkɛpɛ sɛ yɛyɛ dɛn te sɛ deɛ wobɔ bra na wei na su ani so wei na mpɛ sɛ meka kɔ ho nanka na yɛkɔ school ne yɛpɛ sɛ yɛkɔ school bɛyɛ dɛn metama mekura mesi so no sɛ menya akɔ secondary school saa time na kana nka asɔfo dwuma na nka wɔn ni sɛ nka midi so na metwɔ no na mo saa bɛ no yeso awie secondary school akɔkɔ agyansa meso menya boafo bia mfama nkɔ saa te bia no so ha enti medu from 4 na kyɛ sɛ ɛsɛ obi kan saa bɛ me peli ga work bi yɛ kakra na kyɛ sɛ mede nan na musa na zɔfodie no ɛtimi bam na mɛtwɔ sɛ saa bɛ no wi agye so kɔ secondary school na me kare kini enti wobɛwie saa owie nansa so ansa de ahyɛ ɔsɔfo meso medu P4 na ɛwe from 4 wie no manya obi a wantoa me so nti hɔ no meyi firi madwim so ha ba sɛ nka nyankopɔn na nka na bɛba bɛyɛ fada mom fada no na nka bɛyɛ saa bɛ no mesɛ na mabusuafoɔ no wɔn ayɛ karekefoɔ akyɛ sɛ akyɛ kura megya akɔ Pentecost ɔma mpene ama mankɔ so ɔmo sɛ mawura kareke mu a mebɔ mmɔde wɔ kareke hɔ no deɛ ɔmo ma menyae ɛnkɔ asɔfofoɔ biara nti kareke na ana mekɔɔyɛ well yɛntimi ani sɔfo yɛbɛyɛ nnwuma bebree nnwuma bɛn ne yɛayɛ mayɛ adwuma bi te sɛ labor work mayɛ adwuma wɔ agekeda mayɛ bi wɔ forestry no mɔnto koraa mekɔyɛ company bi kakra ɛno akyi nso dodoɔ no akoko mɛkyɛ sɛ matɔ so ama maka security ya na metɛ sɛ mayɛ adwuma hodo bebree security koraa mesa kɔyɛ bi wɔ bank na kyɛ sɛ akyie koraa no mekɔ kanta kɔyɛ adwuma boa wɔ m so nti mayɛ adwuma kakra wow na enyuma ni nyina de na boa wo a ɛdo kɔ akyire kokotɔ wɔ ho na ɛno no kokotɔ no ya na ɔmo se nneɛma bebree wɔ ɛte saa sɛ brebi meka kyerɛ mo sɛ asa tena akora me breki yɛ no mesa akotɔ biem na papa yɛ nti mekɔgye bosia ma makuafoɔ akyerɛ sɛ makuafoɔ no wɔma ntua sika no di la so na sɛ mekyi adwuma de bɛwɔhwɛ bi ba 5 years ni so me nneɛma kora na ɛwɔ nyinaa ɛkae ɔko mesa do koko mɛte ansɛ yɛsɛ koko no ase me nneɛma anan nsu ɛbi mekɔ pɛnsi kakra kora menyaeɛ na nam sɛ mekɔgye bank sika na bankfoɔ no de ɔmɔ gye no wɔmo fɔɔ so a kakra menyaeɛ no mede kɔtuae ama kyɛ sɛ na m'ani abrɛ so nti mebaeɛ nso still a mewɔ hɔ a na bankfoɔ no a wɔmo da meka yɛbɛtwo seesei ɛnam sɛ menyɛ ne daa so obia nti mekakra de kuta no mede kɔtua sɛ bɛyɛ nyankopɔn boa menya ahotɔ so nti mede kɔtuae akuafoɔ nso deɛ wɔmo ntua me sika no up to this time after bi kwara meka kyerɛ m sɛ ka mewɔ baabi a nkɔbi bɛtumi aboa me anka sɛ meyɛ bibi ma wɔmo kyerɛ wɔm no mu sɛ wɔmo nso amama brɛ agu so sika a wogye de ma akuafoɔ no na dɔɔso mekɔgye sika ma wɔmo saa brɛ no 2011 sɛ nka 2013 am dɔm kɔɔ ɛna kyerɛ sɛ ɔmo ntua mo sɛ akyire companies no bae ɛnti wobɛyɛ na wokɔ no kora na ɔde kɔ baabi foforɔ na ɔde kɔ nti deɛ ɛsɛ meyɛ sɛ mede bɛkɔ bank mede bɛkɔ court nso a court kyerɛ sɛ mekɔ papa no mayɛ ne adi afei sɛ ɔma bu me ka yɛ sa nkɛ sɛ yɛkyaade me kyerɛ sɛ menni tumi a mede bɔ bosea ade nyina mekɔgye bosea wɔabrɛ me so mekɔgye sika firi bank tam bia agye me interest o
or a group na my phone ya kwa jema yakuafo if you do wa omo gefie na ka tefo no obi nim fama enti in all usika say na ekwaka akuafo ne ho and there's Asabee de minka I say e ka o ni na tempia no asa na me fa se be last year kwa na me judge money na me twa wi nti tempia increment na a group nso nti in one work ma ye nyina like I say my head no koso na koso so na farmer nso dey free best 2013 no na onim se ko to yi na film in 2018 na get me kan say manria mani be gua se na me mu hwim a get se me na be gua na me mo bopa so me ko ba bi ma no kire me me adi sa me nyamu me ko tan mata up to now na say 2018 abepem sabi ko bi ni permanent place amete kimi na basa ko sabra me ke na me ira wa ko akete bi ja oba no ene akwa keto awo di hu hwim so I guess go for na edum me kakra so ne na ni po bi pe ma sem no bi dum me kakra na mama ne oba no to bi se do so oba no amuche ma no oba kakra abepem sabi nti me to e obi kwa kan se bia me wo hwini ne ade am so ye wo hwini na mo se nka me nya ba bi na nka obi so be bo me ka me mani pa bi na se me nsa ho akire wo anya bo me na mo e se papa na me amu enye bo ne na me so do be as for me na ya se me to am ho kire me so obi a wo mu ku a o kasa ho a onwene onim dia waye oh enti mamenhwe baba mamenhwe onkomo no baabi a ekọ no ya kojae nipa binum arehọ ne ade because kai binum nso so yawo ama ebinum edi yawo makoma mu ne ade abet menunum a yeden a enya abase ye ka ne de ye ka na ya penopoma sibre anesa mamenhwe ebra na uye koko adwuma no a na wototo koko no ne ade no sabra no na abrabo mu tesai na niema tesai oh na me free Asabee de me kondo ena me die so enesi am to e bet ma ba se bet ma transfer no pa na bia na come de me think can say come de me so enam say obi kan ma ye prema adwuma na ni pa ni je no sa ata ma ye na me kondo me dia na unya ni nti e kese ama chenyi sabam I'm a previous picture, and I'm a current, and I'm just now who says, difference is Saba. So, never show. Yeah, Yakra, the second secretary will be a old who will be our offer. Now, O Tim can't see you waiting my own class, or can't some full gratitude. So, and the air, papa. Asamo, Mamma, ain't come for Unica Crana, Menshasa, a drew baby, now what kai. Ze wa na woto wonsa etobiso otene wonsa etobiso ebinu ba ho no beje besia na enne baabi a wo betena kora eho ye dene esan papa wokoye eduru baabi na wo bubu nkwansini hwe wachi na wo hwe se baabi obra ne de wafrende baabi a wode wabeduro na eya na wasem enesan ede na ba otirim and I'm a kind of say, I will have one and 7 some a bro. So, and say, if you crowd to come to Unisika, or my own papa, and also because I will be with you. Said you, young go point him, America, 7 try to me, the demo be gibby. I'm a no way fine, and then Ubi crowd and so. So, I never told him, what cry am far. I can be BBR. So, and Tita Manama is my number or dog. Magudi, and so and then no, will be in cow class, if you got any passwords, my friend was answer, say. So I'm really nothing. I mean, we're more. Yeah. I was saying, me papa, didn't come on, Nidin, young fan and two jar, sounds so. Ena nimfonyini nidimpo kra ya mfa ntu jana nimfonyini enti enkomono eye ade a de so ekoso e wona brabom enti ena ye de sa ne ma ni nyina esiesie a yegusu aye ne no etwetwe enkomono beteye abrabomu ensemu ankasa baba ade asampa na obi aka kira ebra woto fom a aye wo ya pa just say wa wo hunu say no
Oh, just a few hours. Namaka say, my jam monaka, a belly padukas or can sim piao. And yet, no be or Utimka was a Sabi Ushini, Oyedma or Boka, Meboa, and I onam. While Branso and Yanko evidence in his say, Uncle Edma, Uncle Dia Bessica. So, I have required my over 30 years, and yes, we are. May Yama run stamp or Meji. A Sako baby, my auntie baby between them, Sabi William Sikamsis, one of the now, woman, but Pia on them Pia, my auntie baby black, I say, there's a movie, and I'm in trouble, piano, and can you pay between one dancer and get door super, one of the and a woman, you know, Chappy, Ote, Benchim, also a film crowd, won't even go. So, this is CA, with my head, them, and the team said, them are be a son of pa, we cannot mess or any. So, not met me down this year. I'm sorry, I say, or cancel the friend. And I'm not sorry indeed. And never will be over. Wouldn't you say, oh, yeah, papa. So I'm going to say, papa, no. Nanka make a papa, just will be a little bit and be a dog. Can't you say, for the Gamayame, for the Gamayame. Oh, and you say, so I can't tell so over Timber be a doer. Depending to be a mayor bonnet. And he will be all to limit you come all as you on Faranco, who's a bit in woman as in here. So I just think I'm a best. Ebi ani pa no wo we na wan na obubuabuo okoba bi asi nipa so you yin si sabe me pese me ka mo jagu yankopom na je se saadwe ni timi ba tirimu sanka wonu ma wo ye won papa no a omama afiri wo boni sei no enka wo pese wo nkunu kura ga san bi wo ma ne to no sa minya bi sesi anka me pese nipa bi ba na ma ba bi amono ma hu sei I didn't know my say maybe pacho the department is coming to so say anything so on the metrono now me ko baby I say e bia you can be man 20 na ko basi so I'm one say anya rule 2011 na sa rule me jima di pamboa abepe tabri how many years ni 2011 me boa anya say be 12 years ni yes yam fan say 12 years 12 years ni asa sika no me amanya na ademakoso na fe magya na me nam babi te sekafo obi a me ye librama obi mesom obi ko ami nu na aja me kosum se be me nsa be koma no so nti aduma ni se me ye no me ye so ebu onyim o sori a won fa akura ji se bia obi akota me nche ko je na fu na ne ma be brio a na je se me hwa na se di siko no na ade a ha adwen pa na aja enka kra afi na memfa nse saaka no a obi na meka no afi wa makwata ba bi kakra menhwe no and they say sabe bintimi ko ba di bintimi nyawe meboa na so to na wunya mbo mfi ba bia bon kwam do kura mpa odim kan chubi obi na omo obi ana kura sabe mu do de ba ma kura bia woni nye ho anso wa ni a obende so papa mama mi sa ukwo akafo ne ho omusi omu ne wo ka anase tua me pesa me te ho na se like na me cho say me amata sika no mo fa ma enti won de come different ade pieces so enti na de SMS me sabe ka scam de court na court am de ko ye no na court ka chem say me ni tumi am de bobosia so me man ka je so mbulu yo me ka chem say loan sama me ma o mo cho mo nkata so na me cho e say me ko we no bank no me ko ji loan so me tua tembia ma wom enti commission ne ma kakra am fa say ka me aduma de ma me de te ya ma la so ma je aduma de say o mu jom sika di kwa mbela me fa so me sika no me tua ma wom so fortunately ne say me ko we senator kakra mi no me je say me di isa ka ni na fio last year October na me ko tua me last adi am fa say fio no ye na me ka bi so this guy can was them debate dia na say ka manyi na me de hwemo no me de ko tua ka wi a enya ya enkomo no afe na mama ti ase asemo asemo papa ye wo ma malo no say wo ma malo no government tax wo me ba me so mama dwan ko so me say ko ji bank loan am jama wo ma bank fund there so mo tumi so mo loan enti me de ma wo mo no na me so me ko twa say wo mo ajilu afi mo mo fa koko no ma so
Enti la so am say e call bank no e court no am so ko hu wo mo say me need to me am de bo ade so enti de be ban say wo man am man to me anya me hwe don ka jam say me need to me am de bo bosia na jasa o dia no papa no ma ye kwa nka bia nko mo charge me na jasa enti court ne ka kire o mo say o mo ntua wo sika ne ma wo ana say sika na him ma me e ho nya kle na me hwe all right na jasa sika ka sam de ma o 10 cedi sam de ma o wa o na no de wa say o mo tua na mo bin test na ayela to that end ama me ho kire me no eno de o mo ntua o na ba ko so de kra tama me de o mo kokoto no go yare do se me kwa ma franco edi achie na owie na busu afo se o mo ntua krata so da wa ise se ga se me de ba me tim de ngata ni nyina aba be cho se ngata wi ni pa no mo de me kap na o mo ntua wow no ngata ni go na je se court mo mo tua sika botene no but ensi hu na da so e wo bank ho no de eno na be ye wo ka ena be ye mechanic say na me na nko so ye adman say wo mutua wie no se bank le de kakra wo mutua no interest number ena me ni adman ntitam bia no wo mo ya na ye di interest no na di go so na me chono enti bitua ya say adman na me ye o mi tambe nya ne wa di nyina mi ni wo no kra no te di kana ke se di mama ensanka wow that's it. Abusia enkomo no very very interesting we adisua kese on say ye wo nipa bi mu saa wo ye nkuro nkuma ni mo ho enye say ayi o but ehumọ bro ana ohun say akuafo wo ebi akurom ha ebi omo dom ma me wo sika kakra na say me ye adwuma bi emu odu na makọ bank na makọ jibosia na ma be cha ma wo mo say omo wi a ida so omo di emo no be ma me mato anaso o metua misika na mame na o mudi bia ye dey asi ho enti no eye ehumobro se wo pe besia de aye wukua unya mame nkonko je besia na me mfa mra mechema mo na mo mfa nya kua no on se enipa bi mo on se especially koko krachefo no taye pa ko enti eya na koko krachefo no taye sa de ne de boa akuafo no ewo yes obi wonu mu a aburo kura wo beti on say entos omo mu tontos no obi wonu mu tontos ana cabbage obeti mi akomo obi oye cabbage afuo sika isa gisika na fa ye cabbage no eso a me na meto we bia gisika na fa ye entos na so a me na meto na wa gisika no ntu fertilizer ne ade be ye entos no ne ade ni nyina on na be sponsor owia na wo no de niama na manato wa mfa niama na mananto a wo de sika be ma no na wasi ni ho ba wo se de ade ne tie enti ebi na papa koye se obi ti abonje no nte nkomo na se a sei na nkomo ne tie enti papa koko na ngasa no na eduru se koko ne ba ye na omodi koko ne be ma no mo sa de ko ba bi fufuro koton o sa farmers no bi o ko mpa o kodu obi afuro ma say eyi nkurase na eyi aduma no obi koko gu apaso ko dim de ne se dum no de abam koko gu apaso no misika so na mecho no woni be ba so na je so no de ko ba di so ndisa anya menku o ma na me no mo yakura mbo obi je bo me de so mo ho be se miensa na je se eduru ba bi aso a eduru ba bi nso mutimi de o ma dwen da mo ta so o ginidi kan na company no so we so de adoso enti we kwa on fancy wo ba kokwa no mu so na so sabe we ho na no ma kwa kotina enti me ebi kura kakra bi no de aba so enti mkoka no dem de ba bi won fama di o so o ye baje afiwo so chakati fo mkwa ho tim kwa me de sese me de kura e bi se me sese na meka azubinum de wo so pa ye yi wo mo so fredmun so ndile minimum mo awie me de kura me de nyamase enti ekoba ne sa na ye hu se wakwaje besia de amema nkrofo no eno na ma yeyi wadi wa adwuma mu ana se adwuma de na wo braso a e wo so ko ahomegiem da bi ngasela nga metumaye enye na mo moje na mehwe kwan a e fa so a ye da meka ne ade na me mpefere enti wa mo mu na wutu ye e na uja adwuma mi anya mjaye
ama me di ono kura me di mo hwim no o ko mi kom ko hwe me sen ka me ma me ya adwuma na me nim say trick say okwa posifuo be chewo anasa bank fo be chewo na sika bi o ha na me ma ja me fa nko e so na me twa no seka o manyim ti a tire ya na je me ka sam de me kaka atisa aka na fiwo so Asamo hey ye papa na ye anasa ya nya papa na ye enka ni tirimu fan yo ono de oboa nipa o oboa nipa boni ni ama nipa boni ni ayeye memwa na masika faye wo awafuo eye yi a betua misika mam anasa fa ne ma no mamento na menso mintimente saa kana makwa akwaje no enu bi ni o Baba mo ba wi ase apart from way what says here so hwe bi aso sini way say na mesaka ba ku bi say say man na me ye na sebe na no ira me no na no so we ni nti okọ transfer ba bi no me okay na me fa ni ba fa na me to ni pa na me no no afi ye ko ba nse da ma wono aka chem se opanyi bi se open no aka chem ma me se ma na kwa ni bushwini na wutwam na papa no ade bibi fi so abrosa so na we da to from sabre no ko ya we se open no ruku ndi o kan sa me de se ma mfa anya hwe ni ma me akwa koma no won se de usika no ndi ewo mu a na je se ron scam o me meji societies na je se me ja na me na madam fu ko baby ndi baby aye ko ye no oba no madam fu odi m ko no ba ye ti na je se o enam sema na oba no atiti ni hu mu nti no be for oba no di no ba baby amon be sa 40 days ndi e ba be di Easter ana awanga jem se e di Easter ndi o ko na zo twa na ye nyina yakọ no se o ma so no mo tukwan ko baby ene baby ana mo no kwa pemfo o panti kusie anya hwe kusie ya ho be se du enwa bayere di ka baye o ba no se udu kuma se na baby a panyin wo no na okọ enti bedu ye o ye dan ma me o se o jiskams na bebe ne ma de baye o jiska namde okaya ya emanu bi ntina ma je plot bi so baby a menin kenti bitim ko plot no so ko do so anja se madidi wo ana menena ko so be ka che me anse panyas ma di se o be ba awa be sai plot no so nti gebe yana yenye bi ana o be ba me didi se me de na menina hwe se afi panyin ko ana me infra ensa o tim se bites ko abenu bi na manam afi wo mu a ndi akọ plot no so aye gba no enam so ye panyinti ka bi to ye na ni panim no da no de ko san ko yeki panyin na ono aka kire wo yere se openo no sa panyin ya se na wo kan ono ni nkomo e nti aduane no a meyere menena ko no an plot no so no panyin fi se bi krum tutu mpabwa bai ofri baby a ka kwa no ko no ko be se pu mijinu be se kan bo kwa ni nyina esa kan tie madam bi se manya panyi bi ba be sanu onso do airport ko sha be create papa ba otonsa bai nti me madam ba ko na ko ni panan metia ye ni panan tie ga ho ma nyina to se chididi nti didi wie no esi ku am na je se kan ko da no usie na je se wo mo ku mo amimi ni wo no na eye biehi yon ko pa bi no from ka jamse ni pasman cha ni fifi na unia se ni no ye nti edu anu na aban bae ana mi busa anse asuma matini eti se wasu ya makwa ko ka se o adia chi na ko ka che papa na o de men sample me afi men so men no ba bi jan anam se na ba ni mti mi seconds ka ko to tank ton to gum bi bla je se on fa bi klemfa emra manchida nam se sana tia bi pie wa be yi tank na munya mako o photo a wo ma side bo bu ne nyame wo ma di nyina wo yi ko wo so nware bi mdia enye
me frank to nyama budua se bibi bia onu ana se busu ni bia o nsa beka sa adaka no wana ya tun sa from se ya se ya na himfisi ya budua ma budua e de ko mu chemiru don fa di machi mrante ne mpemfo wombi nam se me mpeno tutu mpeno no sa be ko na ni mo ntwi na kamanya chance ba bia wo mo niema omdigu be ke se nke data na no na bi ka ta tiam se kwa nwe ya otu awia na bia boni ato ana nso se egma no bi jaye ya frema so amanko be ke se je ko ba se nke bia me ye egma na nka bi bi timato me na me ka ta ti nipa ana panyin nso o be wo so amfo ankon kosi ba bia edinti na no so na manye no wow so me no mo bia anyaka so me no mo nyaka na mo se da mo ka se jama nka fruit no de se be obi anu wa bi ato na obi ja o ka se obi timo ye fruit nku a won kai ya so me kan ina e ade asi ase ka se yokuma me de se na me ka jo se ma ye bia ndi no anse se me kan bo a ye mpae ho na ye hu no kuriwu se so on beti ma pa mo se de me kan bo a on beti ma pa mo se de me kan se me ne pa nyino ankotena me fi ni di se all kinds of family one pen so another say we corona is no obi a me kwan say esi be say 697 obi a sa be na nya fi bia na no epinya o tia si bia e kenye ko mu nya mo bia te so we mu nyina chi no ma ja me no mo free bi so ban ska motuma bitimi ma no bi panyin no ko America nda ko jamba bi eso mu mi mentwa no no so odun so ye bibia me na nya aka na so ya dia asia kumo se obi a wotie sa bibu se se ma bom tan be very no power kuru a ja se do tie kurat na bi kumo bi asma meka wa bia nam intini pa de oto na so nsu ni pa enye tie se ni posu nya se kaka makanu na wankasa no eduru bra na woni opanyini no ne wo yiri nyina na mo to nsa didie sa bra nyina na wo yira be ka kire se papa ya ka kire ne se ope no enti adie na sa she wa e ma wo entertain no yo okay se o si sei na ma me condemn se o mo kwa ye sabi abushina so na mejo no aha enti mini wo no nam se nipa bi wura m na ekoba asa enti se nka opre yanko anka ncheme enti tama okoka asa se nipa se opre no se ne oba de obi so to a bi okunu mebo aha enti me yi man bi ni fi so ama enukura chi no na ye mo asa o ye de no hu se be ye kwa ko no dua no me proto so me panina man te pam ba me proto so try be se kwantin ba ko ne fa ba me proto so ba be to me ne me yire ne madam ba ko nyina etan ko nwa ba ko so edi aduane wie so edi me da na minim na me ka go se titama be ba se ka ni ko si ye no ana wana e ko mo mu di asi no no bi tia na se department unia se ni esi na mama dwe ba se ba da kan keke na mum se na ne ba no bi bi hey asemo na oyire na onene tie no na wahunu no bibi sa apen da bi sa mi hui so sabe me ye aduma ana se akwa na mo ase na obeba me na o li se ho no sabe nsu ho den ana aduma me ye no so enya din ahoho ba so nti ma didiem na ahoho beba eni nsu ai bi nsu ena na o eni aba so anti ebetima ba se tama me ka se maduma no se ya me na madam funtu kwa no so ana bia owura mu se na o yesi nso aminti menka enti se oba no oni ni jaye panyin no ware no adabi kura saadi wanse mapi me bo se enye nokure na o wetima akwakoye ama nipa hu se do kan na fi nokure ama so watimi aware biem ana me nyini se me enam sa asem nti kona na mo so no se me kan se matu o na so me take am hu se e bi fi sa ta me bi kwa se be waware
Wow. Deɛ wafa mu yi nyinaa ɛdeɛ na de wura mu esu bi ɛde wura esu bi mu anaasɛ ɛma wofa ɛban bi efiri ɛbra sikasɛm na kokosɛm no ba yɛ sikasɛm ne adeɛ ne nyinaa no ɛde wura esu bi mu anaasɛ ɛde ɛma wofa aban bi. Oh, mama mpa baby I say the make di kan sana dem kan fresh no e ba ho enti fortunately no me sa ko nya adwuma na Asabee me si no so kafra e ba anye ade a me ho kire me ho da se bia ni bi it is only my gear so sanka after ko ni me jande ko si san kan ha me ko pem se wa ye musuo kese pa se obi a wa you see na otimba ofie na obeto no se ti no no nditi so officer say Nyankopon amwa na obi antiam na so di kontimi empoise mi ngume eno na misuro no ntu Nyankopon da wo ma no me sabi na manya jani nyame di ma nwi hu bi so nti sa na obusa etie afoma nkọ ka obi amu na me ka do say adwuma de isi so ma ya adwuma bebri me jana me ye ahwe na me kwakura atete sabi matan ko be bra ma hoso e manya dia sabi iska kwa ngabe bit ma bomosia enti oba do ye ene je ma kanye sa ase e wache mo ba honta so enti na mi makaka kanye se ogu ameka se omkwaje bosia o mantua ngabe kwa Asabee mi de wo ba bia mo e ye makaka so enti ma ho chira no be bia de kopem ye no ama boni bia mo mti no ase na kam pese ni po mu se nka obi ma nyum meka se we am a man 20 na how we are bam so no be patch on nipa o mo ka se ben kwa asem chimi ka se tia no mo hu se ahoche na mfe mo mpa na enye boapaye and so we are making se mi bo kondi mi bo midi e bo nipa dina ka nipa anko be from on be kan ka wa be sa 3 days kwa na nipa ka na obi am ye no o ba di bebi so and so edni ya ma Nyankopon se Nyankopon kumaye and san what me ajai. Oh, menye obi a menom sa. Be mensa no se bi o kra ne kakra bi na manom. Na se yese o abo nam ala sa de bi obi antimi ka bi nche menye bi da. Na se kra mpo menum bi na me yam anti. Ma ja no nanom sa. Okay. Well, abusia edi oyire dada etoda utimi fe no ya oya se uja no kofa oba foforo ne ko wie sei etoda utimi kai no se ono no kwa no de ma na ba sa ndo kwa na ma na ba so I guess ono okonya bufuo wo kuma no so otis ma ba se bia no titi bibi wa nka nche mi tindo kwa sem ne age nku opra me na ma me ntemte ma eka wi no ana che se we su la su no subana ko de di a pie se nyame amwa ko mpa aka bi kwa na mso be mamu so sasa abra na wanyo odofoforo nti na ma wuja wo yere panyini Dabi ya no ntira na mka je se mi si so die se nka na nka yiska na nyame de ma nka no ko ade ko ampa bia nka me da si so nyina endi sese baby pa pote se mete ha anase mia me dabre mu ne ha ya no de uni bi oh raja dawroma mamba abetna ni koma Asabee me ho che me kura mi nua mtiti a omo bi no dadem okay me na me ka se na me na wa ja no ho ni me wuhim no so kura no Asabee o me nchen o na nkura nti Nyankopon nti sa ne man de nya dia me ka kai okay na mo me kese ho che mum na ba se ma be so be didi ana se o kondo bi kura wunya so na kakra na se fa se du Nyankopon ti atade a me hye mpaboa ana se ntoma me frade de nubi na mo se bia me kondo bibi na me se me kwa akoya so enso manya ni pa bi nso ha me no mo na ma Asabee bidu tembe o mu didi ma me dibi nti sa adwe nje enyimi tim me da danse no na me pe bi ase kakese kanipa bi ma me na so me pa me cho mo ni pa mu se aso me kan ye no kure ta Diasie nyina ubet unya wobi na ose mi wosika me kwatena kura bi ase na me de misika akobo akuafo a ubetu ni fosai
amaka chance on we ni se obeboa na so oni tumi on the bobo shandia ene on we ni e say okoya nipa nyina anye so se won ko bi bua wo chire wo na nka obi aboa ye bedu na ma se muntua amonim sa de so ko gifi ba bi ko famye me boa aha na o ko ye se bibi we kwa sala no me ntimi ya papa kakra me ko we na me saka yin nipa be bi kwa o be me bibia o muntua so se o mo bo ndi Nyankopon di ma me si su gina ese ade waja amaka kura na me jo se maja manaka ba na mo na o ka je se jama nka na yifu ti me bo nti maja manaka na mo yifu ti me se ba metim dia to se de mekin okay okay papa jiraso me metefo no wadi nkomo kakra na asemo oso jama aka ba yifri tirim die ojimi nyi free ha dwen number 0543989989 and 0247 989 989 0543 989 989 0247 989 989 ofra na onzo so oni edi nkomo na yahwe afutuo bi wom wasua ade bi de afiri nkomo ni mu a na oni nyina na yadi na bibia timi ayekama de amaye nyina because hadwon enye easy wo se wa wo firi wo mu na wo kwakoboa na kwakọ wiese enye beto hello me bacho good afternoon boss me bacho udin ba bi akasa firi na ye ni nkomo bacho me de ya me kasa firi abisin okay boss bibi do wa fibiti papa na me mana abra chiche ni patie sa so kera dia atuni pada andam se nya ko pobo ni ko obi wo ni ko ho abo bo broma ni pa na ba ti dia woni ba ti o ka no ai ya wo sie ni pa na wa no ho kire na kura wo mba ti dia me mana ko na ese nya ko poti ni dia ye anam se wo ma wa ta se aye dia wo bi ti wa ta so ata na wo privet dia da wa se bi okay yanso yada se ene wa re chechire nsem a odiama 0543 989 989 0247 989 989 0543 989 989 0247 989 989 ofra na ne yen edi nkomo na bibia timi ayekama edi amaye nyina ewo ho enye yize o enye yize ayakoye me se ase ebedru ba bi no anke obi nya obi papa o ebedru ba bi no because enka we enya asem a ema yede ye kokko to kransa na ye tua sika no enya asem a wosenke yede ye kokko to kransa na ye tua sika no hello. Good afternoon, sir. Me pacha odin baby akasa free ni nkomo. Okay, boss. Ye ni nkomo. Okay. Oh. For people from here. Hello. Yes, Asabee. Yes, boss. Good afternoon. I will understand man pusini. Okay, senior, ye ni nkomo. We are papa asem okanyina na metie ne din. Se de o se kan se ya no ne no. O kwasa me se Asabee. Ahwe bedru ba bi no. Papa bi o kwa ba tina aye. O be bie no na wanu hu ankasa. Se wa ye sa papa no. Se papa no me shere nkran se se de o se kan no onja ma na nka na. Ya me na tiaka. Why? Eda se ba. Okay. Because just on say oh yeah papa na uni intentions behind it. Oh dear on say metrimu fine do dan on so benya bibi kakata fredi but enka
yɛse deɛ waturo wa mo akɔhwɛ nkwa no yɛntoro ma ne nkɔhwɛ wuo obi etoro ma akɔhwɛ nkwa a ntoro ma ne nkɔhwɛ wuo but we deɛ 0543989989 0247989989 0543 989 989 0247 989 989 line about hello good afternoon. Good afternoon, boss. Me pacho di baby akasa free na ye ni nkombo. But yes, ojo to kaso to mase. Okay, boss, ye ni nkombo. Papa me bon person na mention the power. Amen. Amen. I mention cry pa. Amen. Ya wa ya me ko from o match man che go mo en ya nyame ensakra na mo na o mo do be bia enyi. Chese na ta bo ni mention mo wate. Okay. Yeah, that's it. Chese ahomete na panyina na dwuma nyina wadwane agya na dwuma nyina o dwane agya na dwuma nyina. Hello. Good afternoon, boss. Afternoon. Me pacho din baby akasa free ni nkomo. So me kasa free in kukule. Okay. Boss ye ni nkomo. Okay. I say I met first man it we can you that mo kan ne kan you me pacho untwa ho kakra ma me network no emse line no eyi kakra. Okay. Afi de ye yankasa. Say I say ya tu ready na me you are the man that I'm the most with my me tie okay. Wo de to wanom no na ye di nkomo na wie won. Okay. Metimu kakra ma. Why? Okay. Me da say. Hello, Father. Yes, sir. Sadi. Papa Na so e. Ya mi ado no e pa. Ye ni nkomo e. Bravo, we are to nyame so. Eni papa. On se de abesa papa ni tirimu no. Se wa hu. Sanse we kosu bebre o. Ye woni ma bebre o a ma fo ye tie ni pa. Wan sha wo de ya. Ade de no be ka se na ade de no ni pe ti ma wa yo ti mai se ana de no bi ti ma so na wo ni nya to bi. Ye ti ma bi a when you have a so tidina ni ato no ho no ehu hia pa nti se to na wanti man tidina wanya obi a woni ne kasa na waka bi dia kire wa enye easy obewu ya ke o anu ma do pati e wa se no wa pati e ko tie oh yes so na o ginu wa o beka azuma ti ai ni to e se na wi halo wa hu how ye se no kure ka obi a bibi woni sana atendi atu obi a na obi a bibi kura obi a ye obi a koso wa kuma muni utimu e ha we di odem bi erbe trawo abla to ba e ko bo amo that's right e be bo wa ti ka bo mo te ya o be di o free ni e koso no na me da se awie nso me da se 0543989989 0247989989 deliberately like adwumbone on say we no adwumbone yesum ana wo nipa tirim se obi aboa na onso so obaboa na ma de eso no ana se wunti no akofa sankonua we aso awo enkono a wanya na agyen so okoje besia bi. Hello. Good afternoon, sir. Afternoon, sir. Me pa cha wudi ba bi akasa free ni nkomo. What is from me jam kasa fi dukun. Aja ye ni nkomo. Fato say na man me kan aja e kwato se fi pa. Oh, okay. Ai aja ku aforo mutari di kuku akrati fo no papa. You know, Ghana for German can only now to be an problem. But Papa, we have a number no on friend, meaning baby, I have a quiet part. Oh, Papa, this can be a so I first can a man, not for down in the view. Or no crossway, Jama cow. Oh, German Casa, on no Ghana for the German and Carro. German and Carro higher on. Papa Ghana for German and Carro, German and Carro, baby, I'm a number on frame. You have a I am quite a scarlet nobody will be honest. One farm now down to me.
na chese ku de wunku no that's right. Case in so but me da say chese on say minim hard dream hard dream papa what nas ya what say why must it happen then is when you say nipa bebre ehyewo mu sao enka ade na nipa no eye no say bia entro na obi twato ne so a o person ko nkyere na ade ketewa bi you know sometimes a situation can force you to do something that you don't want. Hello good afternoon. Afternoon. Me pacho udin ba bi akasa firi ne nkomo Bra Sunyani. bra kwa bra ye ni nkomo No man na asim kabuno. O di ni copy court no. Ono no ekwaje besia. Ena odi akoma nkrofo se monye mfa nye ko ono no no tuto koko. Enti ono kwabo besia no ode sika ne kwame makuafo nse monye na momfa nye koko enti me so me de bo me besia. Enti edu bang over the bachelor court yes sir. Eduru sa ono no omu betua sika na ma no no omu ntua ano no de wo mu court enti wado omu court na court si ono kra woni tumi so obo besia what the met like I said dank obo yes we take your auto here the say so that the court no time then the court no court so ko nsu chire obi a dia o dia lawyer dia na o dia pe ni dia ko wo moje kada mano ida ko ka say o nyu kwa so ni omo sia no ana mo buti bi na modelo yes it is a cause of community bi a fear na se bi ta ana ko mo so ba ko ana ko ku mo date dia o de ka sabi ko mo che skara mano ba ko to ka say o buti ka ba na hit so fa mano e da ko fo tibi o mo da ma ya de sa do we got there Matthias yeah the court to say on the bloody here yes was it say the say dia o de be ti ba yi e di court na mo buti bi o mo de so ko kwa papa Asabee bring me that so what the fuck papa so can to see the okay program for anya futu with very well men so me da se pa ya futu kese pa o na minim because papa is no nim say ono obobesia no na ontumi njia enko obobesia no what I say ko no kra in the first place enko nko bank enko je besia say ode ba say obi nso so enye mfanya yi yemfa frefo ni nyina nsi na yento ade Roy Travels ese menkancho say ene no ode wutu kwan akọ Canada ode wutu kwan akọ UK ode wutu kwan ede wakọ eye USA na ma menkyerɛw ekọ Canada na say netie ye was student visa Canada opeso ko school o Canada nko ade student visa ye beje di amount sanzo so ana opesa ko visit ebia obusuani bi wo ho opesa ko visit wo Canada ye beboa wo ama wako UK student visa eno so ye beje amount UK visit visa ye beje amount UK work permit visa tie on the note eno no ida say we are health care obi a wo di apomden ho na wo hwe ene ade enje bia say o manfo ye home care duma ne ade obetimi akoye bi ana nurses aben ede amamo eno so ye be mamo nsa aka duma na matimi anya na makọ me ba cho USA work student visa ana afenso so visit visa eno so ye be bo amansa aka na de wo mu nyina ne se visa before payment ya de ane de ya nyo kapreba yesi oba sa Asabee na wogi media betua sika ne ma Asabee na Asabee mfanto meji sika na me de to no mu a na afa de beka nyina ne se roid fo bewie omu wie a na omu de visa na ba omu de ba na wonso so wa ba na afa ya tam sika no ne de ama wo mu na waje visa ade chi ya se u take it utimi twa ne china de ekora china twa ne ko waje ase unu obi ani asem right for number no eni frɛ wɔn na ɛne wɔn edi nkɔmɔ 0550 852
379 0550 852 379. One Roy Travels any nkomo na emo papa ok dental clinic say menka just say esen wa asem no mo hwe omo nhwe ani omo nhwe aso omo nhwe yafun yade omo nhwe wachibremu asem bia obo sese wo anya wo masem demom say ya osem ko ade ya wo masem me pa chaw sa oseno ekeka ya obi wom anasa dia me pa chaw bo moden na efa ho asem nyina kodan ok dental clinic na omomo Sunyani abisim Jenny Guest House na nimu pe ho ana omo ya adwuma fiti juada ko pem memenenda anapa na wotwe edikosi anwumre no num ok dental clinic eje eye insurance bit say Apes Health Insurance, Ace Medical Insurance, Nationwide Medical Insurance, GAB Health Insurance, and a Premier Health Insurance. Omoje. Omo number is 0201 660 218. 0201 660 218. ZPay to ZPay. ZPay say menkancha say ne o de mani sika e dewu e ba ne say o de wanya sika na o pese o ma ne wabre wakakra man de to aduane di na network nsensem ne ade me pa cho fafa ZPay and once obedale *270 hash you better 5 CDs airtime free fire call and di kan fa from ma me ka kire ne say ma me mane na o de atum di ade e di amano network bia ZPay ya adwuma and ZPay nti ya nkwa bank nkoyi MoneyGram and ZPay nti ya ma obi mane ya sika mfra monane eme nkwa salai wo bank atwam se ne pankam we atwam no French ni no lipu dia on French on okay nti se ne pankam we na je se atwam nti ZPay ba ya no na Q so bi kwa salai me ba be yi MoneyGram na hwan ne da bi atwam ZPay on fanto so mfama recommend ZPay ma wunua o wa ma no ne o download ZPay na o send sika enya dene memenkai da yebuza na afi ne send reference number bi ama ana akọ bank ya just on the number we call me send $200 me send $300 da bi me unim me to no mo na ba betom unim say me da so jiska wa abrochire te say de o te ga na lipu me se send me kakra me da so jiska wa abrochire sa awo me fa phone no ansama hey na oh ma beka kromo send me scanner me mfanya ade what else who wants what tryna what pia to na basis here no come mode me pacha ZPay no me so be register *270 hash na odem V22 body cream omo V22 cosmetics na dia ba and almost add V22 anti-aging and face cream and also so ediaba me pacha we dey ni say atwentwom anasa twincham ebe yi ni nyina be ma wede na sane on wo hwe Mennim wo TV ne so a hu say yes Mennim da ho papa kroje Mennim te enya asam ketua enu akra na prince na wa ha na me ye video call no o so te asam o kan no o se sa na wanim tie de ane me wa o jabi so wan tie asam ante prince ya na fa nya ma binya se de ade no te me ka asam wa enya boso ba na meja pai boso na mpai na present ya o se ya na wanim tie de ane won se no emfanyini no me post you ba akono no obi atwra beto picture beauty de ba onim se saa na Mennim tie onim se saa me wa ya akono se ne bibia o wiase I have V22 body cream masa what the far ready ani a on say na mujira gina TV no so ne ade to sports of war no mo wa ya akono nya asam ketwa yes I have V22 if ya won bo mu cha bi ma e free nti ye yusu ane ya ready na toso what you say prince on the prince chrome ma camera no so wono what MC ana one said the calendar on Mennim such na ya ba TV so masa V22 they say ya the bolly because we nyale krasra baby abeko bi etonku bi abenya bi yi na so obai wanim ba da ho kama akura bi ne ma me panyini bi ase ma me ni poli ya na akura no hwe no se na so obai o se te se wanim akura no nye number ni 0501 276028
0501276028. We say no kasa na ntintini ni yiba say na nkwanya mizo. Ati ase na nkwanya mizo. Unya mizo na wotwene mi no adem ku ha. Mizo no makata say manfo num yo motafri konkonim. Entu num wi atafri. Ede papa mizo. Ede papa. Ewia mi nyo bia na ma do ya to mizo amame a. President ka ya wi o. Tanka banom. Agradia. Lipunka onom ana. Unya mizo sesi a wonom. Obanom. Ka betwini mi. Agradia. Mizo ye papa, me pa cho enenu an obi enom. Obi edidi a onum mizo. Obi a mizo an obi enom. Me ba cho ma men kan cho se preservative bi anim. Enti enyam sunsu asoboni bia woni paso. Obi atimi nom onyem wawo waye dey obi atimi nom. Panyini nom akora nom obi a mane nom bi. What I say ana ye wo mixa 5G energy drink. Eno so ye eboa papa. Eno I say na me no obi nam. Me ye o se ne bofuno no on. Ena me ko fie na. Me ne ko fie na me ko fa ade ama no. Nti me ko ya me bia fridge no ma me hu se me wo 5G ba ko hye. Mo se me ka cho sa aka ba ko. Ena me yi ye na me tu so na me de ma no. Onum ye we onum kakra o sepo ba ko mienu miensa na ne bo na funu ni nyina ateko. Esa ye duro. Eyo. Eye tobina enum. Number ni edo so probra Sompa ha na ebeje. Number ni 0246 270221 0246 270221. Vodafone adam promo or say pa adam no a free 5 Ghana cedis airtime ko nyina wotwa na ya return 20% near their two Vodafone cash wallet na besika tio e besika o enye say back credit e besika Vodafone for me ebuwe o me correct o also omo cash no omo Vodafone omo Voda cash no on say yemfa nyaza e correct rough Vodafone e correct rough so omo your friends send them now send them Vodafone e correct basa me pato almost further together into top 5 Ghana series airtime da bia na yen return 20% emfa maun masa yezi edi agro ya no ye kompa ye ne kasi oni kasa ye dai agigim sa na Vodafone ye tie property electronics so men kan just say the name ni nyina be dwa property product papa preko na ahonya dai ento ne name yo property name ni me say ye property ye japade beto japade libu beto japade bi ti say conditioner fridge freezer beto bi uba wo se me pejapade fridge me pejapade fridge ye japade enti ano no obi a say property asem na ye dai o kan no ukwa sesi ane ya boadem what I say ye ni OA bus term na di hwanim wo Sunyani ha nti wo ba Rex ya OA bus station ni na ye ni di hwanim pe direct opposite wo be hu yen me pa chow property washing machine FO omuniama ne ya affordable pa o sa me no sa me ya wurawura kakra me makọ na makọ wurawura na makọ bi sana we ya sana we ohun me wurawura sana me metie me obi ho no mo a me ye na advert ne yi a me message da fawachi na ba ho no ma be hwese ne ma te sei ansa na me no me ka asem ma hunu de me ka me pa chow property number no enie 0273 260606 0273 260606 o freya na ne yen edi enkomo ba o ba eye ba eye ba so sam ye